ake ngibuze uma kusuka indoda nje lapha kwaNokhesheni kuphuma indoda nje lapha kwaNokhesheni izothi lapha kithi izomangalela uShembe wakubani wako yakhala likayise lapha ubani umuntu wabe ohamba wabona uShembe efika ekhaya lakhe ezokumbiza njengoba selapha kasiyoni ingayinga thina kasigule emakhanda angani kube kuthiwa kudedwe inkundla ke kushawa kanjena kukhulunywe kushawane ke ngiyaxolisa Nkosi yamakhosi ngiyaxolisa baba ngiyaxolisa kodwa ngikhuluma ngendaba ngoba kusuka umuntu lapha ekhaya lakhe ethi umuntu ongenalo ipermit ongenayo license yokuhamba emgwaqeni wake wakhuluma nomuntu noma ushayisa umuntu ubosha izinto ezimbili kusuka umuntu ofanele ukubosha izinto ezimbili engena license esho lokuphatha leli bandla asola umnikazi waleli bandla athi ufuna ukummangalela useyamangalela umnika isikhonzo sokuthi uwaphatha ibandla ngokungemthetho wayephethe izinto zasehlathini uShembe zenkosi yakubo yini njoba sisuka emakhumbi noma nasasizela lapha kuShembe akaza sibize sabizwa ngoba abamkhulu abambone ezulwini basidonsa bathi uNkulunkulu bathi abamsefikile nangu hambaniye kuye yini into ekukhathazileko ubulawa zimbungule ekhaya lakho ukuba ufanele ukuba uthatha amanzi ashisakho uwashe zona ukhuluma indaba ongayazi uzongena endaweni ongayazi uzobulala abantu bakini ngento engenamsebenzi hamba nimtshene manthaba ninene ngamaposa akhe hamba nimtshene malikhona iposi lakhe malibhala ingcala ethathe lihambise sahlupheka sahlushwa ngabantu behlezi laphana yini into ebakhathaze ngathi basibakhathaze ngani ubakhathaze ngani ngoba ulandelwa yithi ithina siphume emakhasi sekuye sibizwa ngoba bamkhulu bethu bathi uNkulunkulu lapha yini ukhathazileko ngoba lithila ngemkhayideni msukwana ngiyokhuluma ngabantu ababehlabelela lesihlabelele esigodini sosizi ngiyoguqa kuye ngiyoguqela babamkhulu ngoba wayeyokhipha ikhehli babamkhulu wayeseshilo wathi ngeke ngimshiye ngoba uNkulunkulu wakhe sivumelwana nabo engakafika emhlabeni bahlala bamlinda kwase kufika isikhathi sobafika emhlabeni uthi ke mase ngihamba mphindela nabo emuva kanze kubashiya ngoba bangofakazi bami ukuthi ngifikile emhlabeni uthi ke ngizohamba nabo wayehambileke eyongenisa le ndoda ezulwini wathi wozani niyobona namhlabathi abami ngofaka umuntu ezulwini babe khona umkhokheli uMampanza ibona babe mephezu kwehlinza uphombele mephezu kwababamkhulu ethi shonini kakhulu bathi abami nithi inkosi kubusise ngoba nawe mawusho kancane mntanami ngomhla kuphela siyosho kancane uthi ke umnikazi walezi zinto emveni kwaba sekuyothathwa leli icala uthi lalela lapha namhlanje mfana kaMjado kusukela namhlanje thina boShembe mina namhlanje angeke ngisame esigodini sosizi laba bami subaba kanzukuma mina uthi ke kusukela namhlanje nabafakho mabahambe basuka esigodini sosizi mina la ngizoze ngama esigodini sosizi hambani nonikelela abantu bakini baphuma esigodini sosizi ngoba thina boShembe kasiyoma esigodini sosizi kwakhulunywa nami noma singasa ukukhona igama maNazaretha olungenganganto enilizwe liphuma lapha lithi noma ninjena mfundisi nganganaso ukuthi ninjena befundisi kodwa ngizoniqhuba niyoze nongena esizulwini sho njalo ebhanhouse wathi niyoze ngongena esizulwini angasiki ukuthi lapha kuyiwa khona siyofica kunjani zithi ke imbongi zasekuphakeme uSihlangu nkomo uzophuka uphondo kwekanyathikazi umleti kaNomadina inkomo edle emngceleni kwelasenana uthi ke indlovu edlane ebiwe isikhwama senyanga kaSkhethuna Fezeka kanti yobakhetha phambili khuluma kanjalo lo nkulunkulu esinayo uthi kobonakala phambili qoqa konke nezibi zakhona nakho konke
nokunokhupha ufaka phakathi nokunamasese ufaka phakathi nonembungulu ufaka phakathi kwathiwa uzoqoqa ushembu uzokwenza umsebenzi wakhe emhlabeni ubuthela phakathi enqolobaneni ngoba kuphela sekuyikho lokho kwenzeka ukuthi isesona amasese akhaya ngihla njengoba ubona nje sikhubukushana phakathi amasese akho namasese uyangihla siqala ukwehlulelana sodwa manje phakathi wena unembungulu wena ziyaluma imbungulu zakho siqala ukuxabana sodwa ngobe kasigezekile ushembu uqathatha insipha geza faka phakathi ufohle wena uphuma uhambe uyobutha udaka ubuso ubuya nalo phakathi ufuka ungene phakathi lapha ungasagezi ebese bekuqhuba ukusha bayaliswa iphunga iphunga liphuma phi eNazaretha sesigezile liphuma Matthew 5 ujabulani nithokoze mabe niqambela amanga benihlupha ngegama lami ngoba umfunzo wenu umkhulu ezulwini makuba kuqinisekile lokho kithi ukuthi noma besithuka noma bangathi siyathakatha noma bangathi sineyimfene kodwa mawuqinisekile ukuthi Nkosi lapha ngiyolala khona uwe wedwa ongasikho ekusuku ngicemezile noma ngiphuma ukuthi imfene kangenayo angigibeli futhi kangenakho lokho wathi baba ngelinye ilanga emkhayideni wayiphatha ubaba inkonzo ekuseni emkhayideni ilanga layiphatha lathi lapha phakathi kwenu uma uNkulunkulu angasanivulela amehlo nibonane ukuthi ninjani wathi omunye ngabaleke ethuzane komunye ngoba ngathi athi uyambheka omunye kanti uthola inqwaba yedumbu zabantu washo njalo emkhayideni inkonzo mini yaphatha obaba inyanga yezulu yathi inyanga yezulu lo uyaniyeka nje umfowethu mina nonke nabathakathi ngabe sanibulele nonke manje athi amadoda onke baphuma baqamba baceba icebo lokuba bathathe imboko bahambe bakumkhiphe kuphakameni bafunga emkhayideni bathatha imboko zabo bamlandela ngemuva baya kuye kuphakameni ngoba ethe abathakathi mina ngabaqeda ngela ngibulala konke lokho ngabathakathi sho nje asilwana sasezulwini madoda kade sina sisona kunoba ngandaba enkulu akukho lutho ushemba asiyekile nje madoda sonke kodwa masikuyeke lokhu mhlasimbe sikwenzayo